Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ka BJP uba Ernest Maury menta kasing ka shitarik ujemang arajar arpulai ulai thu ba ka seng kalapan klanya ka kinhun bat kalalong ka balapan kre banya kun ya ka election ba Maury ulo ang ka BJP kanya kunting na ka benta ka election MDC bat komjoru na ka benta ka election MP halor ka election ka bansalong hasoyong constituency uba Maury ula kentui ki pat ba ka soyong constituency bikin ay ka jingkershan bat ay la yu kertong ka BJP na soyong uba serap Eric Harpuki wonyo ya ka jingjap ladaki kwa ya ka roy ka kil hapo ka constituency. Last Saturday I came back from Garovis, two standardly organization, and we from the party we are going to fight all the election. Whether it is a local election with district council and even the Lok Sabha election. So we are preparing that. We have already formed the Lok Sabha Pravas, and we are the national party. We have to follow according to the direction and guideline from the center. Candidate na po Soyong, Eric Harpuki, young and dynamic candidate, uday lawyer ang Jukapor, uday traditional na po Laumay, te nila fill ya kanika seat nado munswa, Andre kajingklat no chungway di candidate chung UDP party, mahe SDR Lindo, telah difano ya ka diet na postpone no election but mentaka salong cingit buat hal spotrik tanah kalian jongi kum ke parti ni apil ya kinong syong po Soyong pada kikwa banuan ra sisa ya ta karoy kapar bakin ay lat yu samla bodai du tashnong bakin ay ka bud yu kajing kersan pun nong no bakso ni oma kingirap kin lang bitang iki bekersan ni parti MVP kata tengah melak kan ong kata ada statement cuma perston kumlungan ong ya kata apa andai ni nak BJP pilai apa megelia ngidon tangar mut ya meli andai ke skim ke bangite apa megelia kam dei su ke bakar pin pe yak jisnai surok ke cing pun poy ke cingai khawi ki beduk wi klap ong bakane konstruksi klambut ni mai ni bangi ai ke skim ni ai poy ba abangi ai ke development ni ai ya borolan ngim ong ba ong ni bobut kata sistem ni kamdan kata kedeka ideologi juga parti yang antu dia. Kaya kebangi ay, it should go to the last person, even to the grassroots, even to the beggars. Jadi kata kestan juga parti, ngindon pun kata.